Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala yujallilana ala tariqil haqq wal huda wa amalan yuhillana ila maq'adi sidqin ma'a ashrafi khalqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imanto na sita nomia taman sa nga kaida al-thalithata asyarah. Hagi suti mga ulama al-aslu bara'atu dhimma. Al-aslu bara'atu dhimma. Ayat tigu mga ulama apakasal siko kakamputanan na mana before po na suldan tanong na mga kalima tunay mana asal, tunay mana bara'a, tunay mana dhimma. Kaya nga pagilaya so ma'nahul ijmali ang na kaida na ayam ituturuanan na ayap pakasal ng kotua kapakaangyas o manusia kulangon o sasakatan na kabenar udi na mga paliugat iti pakasal. Ay pakasal manusia na dabon sasakatan, dabon sasakat na kabenar, nagudabon ipapaturay, dabon iiltizam agudabon yan na la yatahammalul mas'uliyah. Dabon yan dabon sasakat na kabenar. Iti pakasal. Al-aslu bara'atu adh-dhimma. Yakutan ako miyo na al-yaqinu la yazulu bisyak. Sama na ayayakin san ang kotwa bara'atu dhimma o manusia. So ginawa o manusia na dabon sasakatan. Fabi, dabon sasakat. Akabenar. Ito yakin. So kapag ka mausurang auto, ay mana niya na adna sikat nun, na kailangan ito sa karina. Kailangan sa dalila mabagr. Taman sa mainsirafya naging utapakasal. Ay mana niya na bara'atu dhimma. Bino to kesabutan do to ariyo. تعريف ألفاظ القاعدة. جينا أصل الأصل هنا يراد به القاعدة الثابتة. هنا أصل سنة مصنف عبد الكريم زيدان رحمة الله عليه كنا ما بيبكير سنة gitu so qaida al-thabita. Ay mapipikir sa nga na asal san ng kotuwa kabubuluy niya na qaida al-thabita. Ay manan yan na dalil wagama ang babakan. Udi na taks wagama ang babakan. Al-qaida al-thabita. Inamma na dhimma, sa utakayro na bara'atu dhimma. Na ginanatigin na wasfun syar'i. يسير به الإنسان أهلا لما له وعليه من الحقوق. Ina dhimma na wasfanan, lapalanan, udi na sipatanan, pugusar nanan wagama, pugusar ng mga ulama. Ayam itu turuanan na gitu so kabubalo yung manusia, adna kabnarian, nagu ad mambuah, kuno na kabnar.
Giti dhimma. So ginawaw tao. So tao. Adna kabnarian, kababaloy o ginawaw tao, adna kabnarian, kababaloy ka tao, adna pumagitong no na kabnarian, agu admambua, pumagitong no na kabnarono, salakaw. Giti dhimmasan. Si sausul na kekuan so, ahliyatul ada wa awariduha. So ahliyatul ada na ahliyatul ujub wa ahliyatul ada. Itu so dhimma. Kap kebaliw tao mukallaf. Kap kebaliw ka papaliwgatan. Neno kumiti butu sa kawan. Usul. Ay bidhimmati tathbutu lil insani ahliyatul ujub. Ay mano to na misabab ko kabubuluyo tawa adna kabnarian nagu adna skat no na kabnar na dimbekan si ko manusia aging ko to ahliyatul ujub. Gina na ahliyatul ujub na gitud na ahlan lima lahu wa alayhi. Itu ni makna na ahliyatul ujub. Ay ahliyatul ujub na ginan so masa aso manusia na adna kabnarian nagu adna kabnaruno salakaw. Kaistilahanan sa usuli. Ahliyatul ujub. Ahliyatul ujub agu ahliyatul ada. Wahia salahiyatul insan lian tathbuta lahu aw alayhi al-huquq. Itulah renipit ya mu. Gina na ahliyatul ujub na skanyan so salahiyatul insan. Kapapak kababalo yung manusia mapapakairon agyang ko tuwa kapumagitunga ko kabnarian agu kapumagitungon mambuko kabnaron sa lakawron. Gitu so kababalo yung manusia niya pakain sa manoto kumwa sa kabnar nagukuan kumon sa kabnar so sa lakawron. Igira adna kabnaron sa lakawron. Wa thubutuha bidhimma. Naakap kudnanan gingana na adna kabnarian asket niya nagu adna kabnaro no salako nasket no nasaba puto ko kababaloy niyan na tao. Miya baloy kanya na manusia. Siyo to sa ginawa niyan. Sabaw sa kanya namin baloy at tawa adna ginawa niyan. Wa dhimmatu tathbutu lil insan. Yung ta dhimma napketanto niyan so kama manusia ketanto to siku manusia. Siya to di pa magitunga ko manusia. Min lahdati wiladatihi hayyan. Ipon nuto ko kinimbuta nun as kanyan na uyag-uyag. So dhimma, ay kapag start to dhimma na ipon ko dawrul janin. Si kumangusuli na ipon ko dawrul janin ila wiladatihi. Na adna ahliyatul ujubrun. Adna dhimmarun. Adna kabnarian ro. Uwid na naqisa. Ahliyatul ujub. An naqisa. Ayakap start to ahliyatul ujub na alhay. Ipunsas ka na mauyag-uyag. Manusia ka. Piyaka starteran si ko dawrul janin. Ipon ko ikaw gato tao. Taman sa imbutas ka niya na ahliyatul ujub yan. Pag-start rujo ahliyat ujub. Ay pumango kinimbutan nun na tamang ko dawrul tamyiz. Taman sa imbulis ka niya na balig, akil. Na sama na to na mulid na so ahliyatul ujub yan na kamila. Isagyan ko ta dawrul janin ila wiladatihi na so ahliyatul ujub yan na naqisa. Andi ni kiraw tiyang ko paglataman o kinimbutan nung taman sama mo tamayiz kanyan na muli so ahliyatul ujub yan na kamila. Ipumang ko bulog si ko dawrul bulog kaya baligan sa kanyan na taman sa dis kanyan matay na miya kompleto na ta dua ahliyatul ujub al-kamila agu ahliyatul ada al-kamila. Yan na adna pumagitong no nakabnar agu pumagitong nakabnar yan mambu agu adem panay papaturayron. Mapumagitong no menso ipapaturay ron wagama. Netaro kasimbuyang
kap naik haji kapa muasa. Ademmed na sisagi yang tua daur amia tagu gad go ahliyatul ujub al kamila agu ahliyatul ada al kamila na ademman na mutun sa mga awaridul ahliya. Kapa pali ugatang kaba ugait na adna pumakaalang detaro al junun kabeteng penga komiti utu sausul sumukra pedun sumukra di ba tulisan ka Hazim sumukra junun mga pedun to sumasyakka pedun suma masyakka ay buma khilafaro nanto na tama na tamasyak de taragi mo to mukura nanto na tama na mukura gu pera ka klase su mukura gitu bi ana ma khilafatro wal dhimmatu tathbutu lil insan min lahdati wiladatihi na ketanto so giyon ko to dhimma na ketanto to ko manusia ipoon ko kimbutan na skanian na uyag-uyag tama ko pagintaw niya na uyag-uyag skanian. فأساس أهلية الوجوب كون الإنسان حيا خوتو ayatigiana pounan o ahliyatul ujub gitu so adna kabnarian agu adna skat no nakabnar na ipuno to ko kabubaloy manusia mau yag kaunul insani hayyan giraw yag su manusia na adna pumagitong nakabnarian agu adna pumagitong no na kabnaruno sa lakaw. Kapayron na pamagitong so kabnaruno sa lakaw. إذ ما من مولود يولد حيا إلا وله ذمة. Sadati na daangani na imbuta uyag-uyag inuntanad na kabnarian. Sama na puging pasay niya sa nangana dhimma. Ito ni mana dhimma. Termanan wagama. وعلى أساسها تكون له أهمية وجوب كاملة. Ipantag saya tigyan. Sige nga na lango na itbuwata. Mau uyag-uyag. Lango na tawa. Miyadin. Inimbuwata. Mau uyag-uyag. Na ad na pumagitong no nakabnarian. Na mipantag siya. Sanga na datarana na asas. Na takunu lahu ahmiyatul ujub al-kamilah. Na kubaloy kapag importante ano naging ito ujub al-kamilah. Takunu lahu ahmiyatun ujubun kamilah. Anad na kabnaro na mapumagitong naging ito ahliyatul ujub. Gitu so ad na kabnarian agu ad na kabnaro no sa lakor. Maka pripit niya muna natatar muna sa mana. Itu mana kaya pakasumpatan ito bara'atul dhimma, al-aslu bara'atul dhimma, ay tigina murad siya na ay khulu dhimmati wa adamu inshigaliha bi ay haqqin lil ghair. Yung ito bara'atul dhimma na dito tigin so ayamanan yan na khulu dhimma. Dabaon ay pakasalo manusia na daabon skat na kabnar. Iti paasay. Al-aslu bara'atu dhimma. Ay khulu dhimma. Daabon skat na kabnar. Wa adamu inshigaliha bi ay haqqin lil ghair. Agudaban yan lakit lambay ko kabnaru salakaw. Kabnaru salakaw. Daban yan kiso sumpat. Ko haqqun lil ghair kabnaru salakaw. Ada isusumpat yan. Ibarat na utang. Sikatan ako niyan sa utang. Ikita sa ako niyan. Nga minsan na sikat niyan rak na aya pa ka sa manusia na daun utuda. Gitu tintins na kana na al-aslu bara'atu dhimma na aya pa kaasal ayam babak na takso agama. Naso kabubalo yung manusia ada bawon sesekatan akabnar. Aguda bawon mambu ipapaliugat. Kailangan namang galabak yan.
Maraya guto. Nino kakuan. Puguman ni rumuso ka tayo ni ron. Ayaw naman naging kaida na mataan na tiyan na giyang kaida innal qaidata athabita مستمرة هي عدم انشغال ذمة الإنسان بأي حق للغير. giyang قاعدة هي معنى قاعدة الأصل براءة الذمة ya kaya tinisan sa mano to sa mituturo mana giyang قاعدة nang kuto kappa mamatasid no kukuman sa kabubaloy o manusia ada banyan kisusumpat ko kabnaro sa lakaw. Da ba Batamya man ko siya kito na inong sumpat. Anap skat na kabnar na da ay pakasal na da ba ngarang kabnar. Taman saad na karina. Kailangan lama bugay ka sa karina. Udah karina nga na ay pakasal na al-aslu bara'atu dhimma. Salakaw kad na salakaw ako. Da ba kakabnar na da ba ngarakan mambu kabnar. Ini buat tata. Na ay pakasal yan na da ka benar karangan na udah membubakor ka sket na kabna gitu pakasal. Nah iti naman nga na kaida na giyang na ginan mamamatas na ginan ipakasal ay adamu tahammulihi bihaqqin lilghayr hatta yaqum ad-dalilu ala khilafi dhalik. Ay mano to tina giyang to akada o responsibility niyan ko salakaw ron. Doon kisusumpat ko sa lakoron. Inun tao makatindig su dalil karina sa surang ang kautua pakasal. Ay manan yan na nilay pa miutang ka kaya kito. Di na biuno ka siya kito. Di na pianinintan ka siya kito. لأن كل إنسان يولد وذمته خالية من أي حق للغير. Kaya mata na tigina lang manusia na inimbuta aso ginawa niyan na khaliyatan min ay haqqin lil ghair. Daabon masosotis kanyan o di na mabubakantis kanyan kuwapian to na ikabenar skat nuno sa lakawron. Maarufu to katawan to mama. وأن انشغالها يكون بما يصدر عنه بعد ذلك من أقوال أو أفعال. Ayat tigina kip kisumpatian ko kap kebeloy وأن انشغالها يكون بما يصدر عنه بعد ذلك من أقوال أو أفعال. Aya kap kisumpat ka kap kisumpati manusia si saging utwa kabnaron o salakawron na siyo to ko orian o kanggulaula o katero na gusto mga galbak. Ay man niya na aya ka kapakasul kaketagur ka Agiang ko to mapumagitong rakaso kabnar ka o salakawr ka na di gula lang ko katero na gumagal baka. Pianaro ka sa marata biuno ka na sama na to naro gitu wasila sa ketagur ka ketaguong ka sa maapsumpat ka no sa kabnar kaya kito ako pakayaan na skat niyan kakabnar. Wabinan alama taqaddam may pantagat tigian sisagyang ko tuwa miyaw na yung tuwa aya pakasalo manusia na khaliyata min ay haqqin lil ghayr na fa innal qawl ar-rajih wa qawlu ma yatamassaka bi bara'ati dhimmatihi ayat tigiana qattiru aqurek nagyang ko tuwa katindugyun wa qawlun man yatamassaka bi bara'ati dhimmatihi yung takatindigin ka sa aya pakasalo tao ng kotwa bara'atu dhimmatihi giginawa niyan na daabon sa skatan kumano siya sa yung kotwa katawitan ron aya pakasal ulang no diimbuta na khaliyatan min ay haqqin lil ghayr lianna qawluhu yu'addiduhu aslu bara'atihi
براءة ذمته حتى يقوم الدليل على انشغالها بحق للغير. Kagitigina Giyang kotwakat tiruyan na papukat tabang uto sa aya pakasal manusia na giyang utwa da bong saskat taman sa da adalila makatindig makamoyan sa kaya pakaarasyan ala inshigali bihaqqin lil ghair kaya pakaarasyan udina kaya paka lambay niyang kukabna rusala kaur adna miya kusyal ka kabna rusala kaur ka taman sa ada dalil na ayad na katiru ama mamatas ayad na tindiga mamatas agu gitu ni pakaasal na so kababalo yung manusia ada abon sa skat no sala kaur lagi nga na i-discuss lagi nga na dhimma na mag-uplas ka ng sosul na paalabusyo discussion. Ari Abdullah. Ya sabutan mo to? Kakunip manaw na. Ha? Batan di mapanakili dengan kalima ha. Terus to na maring na puntag na. Ay mga terman na samanan man. Mga ahliyatul ujub. Ahliyatul ujub. Yung ito kaunul insani hayyan ay fasasu ahliyatil ujub kaunul insani hayyan. Ay mana tathbutu lahu al-huquq wa tathbutu alayhi al-wajibat. Makaasaw na ito dua. Siya tanong sa ngaya sapa kagi ngaya kaidah. Naguso kini lapi atau mga ibarat aging kaya kaidah anda miyaw sarang kaya kaidah so mga ulama natira na aya sabo pakini sibay sa aging kaya kaidah al aslu bara'atu dhimma sangot al yaqinu la yazulu bisyak nakagiging kaya kaidah al aslu bara'atu dhimma na aya kalilid na si iskan yan pagkadun ko mga muamalat wal hudud rorungon to gingaya alas lubaratu diman rorungon na kalilid ano to ke-apply ko ibadah to Allahu a'lam di ko gusto kata pero gingana na ibadah Allahu a'lam. Pero gitu ko ni sabab detarag yung takialin sa gyang tuwakan. Ano to? القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية. Yang nasabab pakin isibay insan. Nah, gingaya kaida na yakalilida po siya kusaranon na pantagsi ko mga sumpah-sumpatan ng mga manusia. لقد أخذ بهذه القاعدة في قضايا المدنية والجزائية. Sebenarnya tinggi nakino aging kaya kaidah si eko qadaya al-madaniyah wal jazaiyah. Si mga tinggi English mga civil case udina mga lagi dumala kaso aguan to ka may tuwa ka kaso. Naroro na yala leong kusaragi ngaya kaidah. Si mga case, mga kaso kakuso. ولذلك كان نطاق تطبيقها واسعا وعلى هذا فمن ادعى على غيره حقا فالأصل عدمه إلا إذا أثبت المدعي ذلك. بسبب رواتينا ميابلو يا ميسو سلدين كو كيب تطبيق سيساقين غاية قائدة سو بتادا ميا قبل بلان pantag sisagyang utwa qadaya al-madaniyah wal jazaiyah. So klasa fiqh al-qada udina sa mutakassis sa kuhan kuliyatul qada rin wal huquq so pugator ni
Nah, tanto kira na amal kaidah yang al aslu bara'atu dhimma. Bapia so di kelas sa syariah nandit ni ka kebalo yang kawan. Ibarat na pasul ka sa qada. Nah, yan. Di kusarun lalayo naging kaidah. May pantag siya tingin na famanidda ala ghairihi haqqan fal aslu adamihi. Sa din sa tao, tuntut niyan si kusala kaurun suka benar. Manuntut sa benar kusala kaurun. Nah, itigin na pakasal na da. Illa idha athbata al-mudda'i dhalik. Inun tabu matanto to sang utas sakatan. Pura yung ayap skat no na pura ngayap skat kaya kito. Barat na tira na sege na siyunto ako niyan. Nah, taman sa da karina, da saksi, da karina, da bayina, da dalil sa pura miya suntok kasi kito. Na ayap pakasal na da. Ako makano ko qadi, na ayap ko kadina al-aslo. Bara'atu dhimma. Dia kaya ka benar ka kaya. Taman sada karina. Wa min furu'i hadhihi al-qa'ida wa tatbiqatuha. Pagsa mga sa pakaging kaida gusto kiningulalan nun. Na ibarata tijano idha ikhtalafa al-muthlifu aw al-ghasib ma'a sahib al-mal fi qimati al-mal al-mathluf aw maghsub. القول قول المتلف أو الغاصب لأن الأصل براءة عما زاد. نرى يا زي ما نعلم. إذا اختلف المتلف أو الغاصب مع صاحب المال في قيمة المال المطلوب أو المغصوب القول قول اشتدى وعلى مدعي الزيادة. Why? Sama ano to na da khilaf sa miya binasaya ito so tamok. Udi nagiya sabihin so tamok da khilaf ro. Ayan na khilafon na qimatil mal. Siya sira da pagayong ko swarga. Na so kira kisagyan ko to inake tiko udi nagyan ko to miya gba tamok na paguman sa arga. Wa ala al mudda'i az-ziyada. Sekatano mudda'i agyan ko to زيادة بلبوتوراني نجي نقطة قيمة مال متلف ودينا مغصوب هاجي سامana nas kanyan sekat sa paggunturan yan naging kotua arga na kailangan yan so bayina to na karina ngari sama gato siya 50 sama no to na o aya pakasal katawi sa gyung kotua tamok na magatos ibarat na aya imbugay pagi atirafan sama no to no to mutlif udi na suka si ami gaga sa budi na miya minasa begini no ibarat lagi ngoto harga o cellphone ibarat magatos tiga kita dia gagi na 150 kailangan sabay hinaso mudda'i sa gangan na cellphone na 150 na ba magatos barat na ba nan magatos sa kaya dinar gina na 150 na dinar. Nabla kaya maraya to naginan doon to ginaman nga nanakuan miutang agusi inutangan na sisiraman miya ka ayap mana khusuma bainahuma na mahalun niza sama na kana miutang agusi inutangan siko sisang to 150 nagito ikuan niza masira niya khilaf miqdarul ardo. Sesiraman miya ka supa ka ko kala agi yung kotwa utang, inutang. Na man kikab nar ko katero na sumiyang utang. Na ayar ko inutangan na bayina, sisagyan ko tay pugunturian sisagyan ko to utang. Maria to Ari Abdullah. Ina man na ikatalo ay warat. Si ba'i agusi mushtari na man miya khilaf. Gira amya khilaf si di pesa agusi pemasa si ko arga o di pesaan ba'da halakihi koreano kaya binasa dina kiyausar agyan to apya masa udina si koreano khurujihi min milkihi koreano kaya paka liun yang ko kipapaarnon tangan agyan ko to
Ba ya padegang saking otua mabiyak. Nah ya kika benar ko katero na sumia masa. Na paregang umanana. Mia masaka. Pipesa kaya gitu. Sama na siya kan man makikilap ko arga umabi. Pia masa. Korean o kaya binas saking kotua. Mabiyak. Update terbunan na natuloy berat tadi. Pagi atira famania gitu, amia pamasannya nagi nguta pia masa. Mia usarya, mia yusia ni berat. Berat na ito ni kuan. Mia masa ka sa kulon, kaya gitu berat. Mia usar kagi ngutua kulon. Nah ada sama untuk khilaf saskan na pure mia masa. Sama ada khilaf pro pagi atira fan ka mia kuang kagi mia usar kagi nga iya. So kailangan kawidan ka. Ay awida kal na tiga gitu ayar gana na dugatos. Nah sekarang ini nga ditiron na magatos. Nah sama no to na kailangan sabay nagi siya gitu baya. Bugay kada nagi sa karina. Namiyaw daw dan yan. Namiyaw dan sumagatos. Niyaw na sumagatos. Na nakumbay dan yan. Natigin na dugatos. Nabagito. Ay sama man naging na ba'da khurujihi min milkihi na miya pusya siya sama no to. So ijabul qabul na miya pasan. Miya abid sama no to sa tama. Bula bawa mahanap ya kailangan namin baging ada jo. Argo ipur kaku jo kuat. Ibaratnya na miya masa sa silpono. Na pipersan yan na magato sa GD. Nasa ko miyo man yan sa walay. Kagi miya kalibig si ko tangan o bay o. Na binasa biso silpon. Naikirsuin niyan. Naikirsuin niyan. Nakuha niyan sa warga. Kaya sama no to na so baya napskat sa benar na kailangan niya subayin na. Isa yung utak kaya pakasura nga sa harga. Bida ni barato mustari sama gatos na tigo baya di gawan 50 yanan. Kaya sama na napskat ka sa benar. Pugunturan ka yung utak magatos sa 50, pskat na kakabenar yung utak 50. Kaya pakasal na da sa skatan na kabenar ki hakyo to na kailangan ka sabayin na. Kaya diri sunan na lango na punkat sa kabenar ko sa lakoron. Na pakasalian na bara'atu ad-dhimma. Na supun ka sa kabenar. Na sa kanya ni maka kailangan sa bayina. Bagay kadaan sa bayina. Karina, dalil. Sa giyang karana piskat maka kaya-kayanan na pure. Na taman. Sa da bayina gu karina abkibagay niyan. Na al-aslu bara'atu ad-dhimma. Sama na basta bupian tunan ni kidi ka sa anay barat. Na upatuang ka. Na ayaw buat tinudan ka sa nantay piskat sa kabenar. Inanagalo yang na piato ka ayak manapun ka sa benar na sumustari. Nasama na sa kanini kailangan dyan? Bayina. Nari Abdullah, Maria to? Hindi pa man, anay ka, adi tayo miya tama no to. Mustajir ag muajir. Ha. وكذلك إذا اختلف المستأجر والمؤجر. So mustajir na sumya saktan ibarat. Mustajir di mga pinariyo. Wal muajir na suinapinan. O aya muajir na saktan mo. Saktan ni mustajir. So mustajir na supungapin na muajir na sukir kualay. Nah, ya supa kay barat si miyangapin agusi inapinan. Fi miqdaril ujrati ba'da istifa'il manfa'ah. Ko siya miya kasura nga ko arga o li ithbat az-ziyadat to. Fi miqdaril ujra si saging to arga o bayad. Koreano kiyaw sarada niya kifto saging utwa istifa'ul manfa miyaw sarian nagyang utwa inrentan wala miya saulan miya ka balingan jang awalay sa miya ka saulan tigi kito yung manarintan nga awalay na 300 na bugay nga berat kaya kito na 200 udi na 250 samanto napskat man siya kito sa 50 ariyo na kailangan niya sa bayina hagi mo tayo punturin na 50 saging na ujra. فالقول قول المستأجر نستو مابين هريو نايا كيركو كاترو ناسو مابين وعلى الباعي والمؤجر البينة ريني بيتيام بوتو سو مي بسا أغوسي بغرينتان نايا شمانا ناسيراني بسكتسا كابنر ناقايلانgan نيران سو بينة لإثبات الزيادة التي يدعيها قايلانgan نيران سو بينة سيسيكيان كتوا كاتانتو o lawan subskat niran. Ngana na ipulawan yuro na.
saka abai agus ka muajir saking na thamanul ujra udina thamanul miqdarul mabi na kaysa man nas kanib skat sa benar na kailangan niyo so tunoto bagina. أما إذا وقع الاختلاف بينهما قبل هلاك المبيع أو خروجه من ملكه أو قبل استيفاء المنفعة فالحكم أنهما يختلفان ويتردان المبيع والمأجور، وهذا إذا لم يكن لأحدهما البينة على ما يدعيه. وبهذا جاءت المادتان kata Sunan Berian saya min majalah al-ahkam al-adliyah. Binani kia pa okit yang saya ngotwa kitab mana majalah al-ahkam al-adliyah. Sama na aya widakal saman istisna ya. Sama na ini istisna ya na. Aya pakasal na subskat sa benar ko orian o kiyausar. Udina kiyang guna idaan sisagiang ko tua piamasa. Udina kiyausar adaan sisagiang ko tua inrentan. Na san subskat sa benar na skanya ni maka kekailangan sa bayina. Na taman sada bayina gyang ko subskat niyan. Na so muajir so mustajir udina so mushtari na fal qawlu qawluhuma sirani kir kuatir girap mana simiyang gulaw la so ikhtilaf ko qabla halakil mabi' dapan mausar agyang ko tuwa piamasa aw khurujihi min milkihi dapan sama no to matangano pemasa sisipan ko kuan baya so dagangan aw qabla istifa'il manfa'ah dapan kang guna agyang ko tuwa inrentan ibarat. Mamaku terak na dapat mau sarso terak. Sisipan ko mustajir, muajir. Duduru menibarat so terak. Ibarat sumyung harus asarikan. Ako minok sa terak. Nada nga pa mau sarso terak. Fal hukmu annahuma yakhtalifan, yatahalafan. Di sini lang di isu pareho. Nabayamanan na nakon. Fal hukmu annahuma yatahalafan. Eh ako kuman yan, nasira na doon, napsipay sira. Huwag. Napsipay sira. Napsipay sira, agyan, anmadang mo to ako. Ano to? Wah, sipaan ka. Nagu, wayataraddan ilmabi wal ma'jur. Maaf kesuya ka no. Pero dua no. Bagu ni wagi nga nakawan. Bagu ka no sa akad. Ibarat nakibugan ka kaya na trak. Nakikatan so walay, ka na walay. Na nabitire ta puro man. Kaya man ada dapan mausar. Dapan mau saragi ng utawalay, agu dapan mau mayu sa ging utwa piamasa. Nah, sama na kakusuya. Baguan niyo, ribukan niyo ging utwa pa sa. Kaya di mo mausar, agu dapan mau mga mangges to ging utwa walay, mau sarag to walay, hindi dapat mayu sa ging utwa piamasa ka. Nate pro dua kan no. Ana hadisan man rasul, ana hadis benar. Nah ya belum marah aku tuh. Anda mana? Anda impossible sama. وهذا إذا لم يكن لأحدهما البينة على ما يدعي. Sianan, ko amay kuda kedn kibugay o isakira na dua akari nasi kup skat no manisa. Barat nasi kita pugrin. Na eman area pitir warang nama gatus. Natig mabugi ang oto kirk sa trak. Muajir adia ki kawan 50 so apa gerinta. Ugi na dapan so trak na duduru pun sa syarika. Dapan mambukan ribi lagi ang oto trak. Na ayaki di niyon. Na siapa ikano? Bukan siapa ka sa aginan na wa magatus. Na si mamusiya keto. Kaparo mamamiat tang kada bon kapamaga kalariw. Na orian yan, haribu kan yung aging na pas hadiw, akadiw, kagidiw dengan mga terusapan. Na pagay yung ano peruman. Bila ano sa akada bagu. Na hindi ta pagayun. Sama na na magatus, nasa ka na 150. Na bata 120. Di pidi pa pagayun na niya. Siya nang ko, aya sabo panan kakapakap kesuya, ay bidik niya naging utamyaw na, naging utamyaw na namyaw sar. Istifa'ul manfa ang yung utamyaw na. Udina halak, udina ba'da khuruji min milki al-baya. May tagod mo pa mako mushtari. Ginanada قبل هلاك المبيع أو خروجه من ملكه أو استيفاء المنفعة. Depan mausar. Sitano sa gingan na sapak gingan na kaidah. Anna man dafa'a lil akhari ألف ريال مثلا ثم اختلفا فقال الدافع دفعت لك هذا المبلغ قرضا
وقال الآخذ إنه هبة فالقول للآخذ بيمينه إن عجز الدافع عن إثبات ما يدعيه لأن الآخذ يدعي براءة ذمته والأصل براءة الذمة. Mana yang sekian sabutan asal nari hazim. Nah. أن من دفع للآخر ألف ريال مثلا ثم اختلفا فقال الدافع دفعت لك هذا المبلغ قرضا وقال الآخذ إنه هبة فالقول لآخذ بيمينه إن عجز الدافع عن إثبات ما يدعيه لأن الآخذ يدعي براءة ذمته والأصل براءة الذمة. Mana niyan ibarat wad na tao diuganian sa 1,000 rial ibarat miyam magay sa 1,000 rial. Orian yan na miya kasupa kasiran na Peter wag yang koto dumia wag sa 1,000 rial. Aya kini dug na karka kini bugan na karka si sagyang kanana mablag arga 1,000 rial na kardo utanganan. Peter o kuminwa amata naging koto ini dug kerak na gini dug kerak na hiba Peter ka hiba ya kena ba kard. Na aya kika benar ko katero na so kuminwa so dumiawat miya kadawat sagyang koto alfarial biyaminihi araksu sapayan nipsupa ka gingan na iniduger kaya kito na hiba akin iduger ni account kena ba utang amay ka ajaz in ajaz ad-dafi an ithbati ma yad'ihi amay ka di mabuka gege da gege o miya mindedawag miya magay iba niyan matanto aging ko tuntut niyan aging ko ini begini na ya kabasan niyan na utang kagi mata nati na so kuminwa na kabnarian matutuntut yan na kabnar aging ko baraatu dhimmatihi ay pakasal na dabon skat sama na pun nakat na si دافع سكت سابنر عرف لي ريال يا غلالا كايتي قائدة والأصل براءة ذمة أي قائدة أي تقصى وجمع pakasal ang bubukan na ay pakasal na da asas kat ng manusia kabnar kusala kaur penpenati na sapa kaging ay قائدة شيكو مجلة القضايا الجنائية سيسا جناية تاريو Kateso kini kaya usaragin kaya kaida. Yu'tabaru al-muttahamu bari'an hatta tathbut idanatuhu. Wa min huna jaa al-qawl al-mashhur ash-shakk yufassiru li maslahati al-muttaham. لأن الأصل براءة المتهم من ارتكاب الجريمة وما يترتب عليها من عقوبة. فإن لم يثبت ذلك فإن الشك لا يصلح لإدانة المتهم. فيفسر لمصلحته أي براءته. Naya sabutan asan. Ipagi tunga tigi naging otwa ka sa senditan. Sa skanian na barian. Daban yang kaso. Yung otwa ka sa senditan. Na ipagi tung sa daban yang kaso. Anyas kanian. Taman sa hatta tathbut idanatuhu. Tathabbatat nariyo. Idanatuhu. Taman sa matanto wag yung otwa. Makamoya naging otwa kaso niyan. Piro miyakus niyang gulo lagi ng otwa jerima. Mi pantag siya tigin na miyako maging otwa katiru amashhur asyakku yufassaru li maslahatil muttaham. So matag sangkaan miyako tanto syak. Kaya syak na di nga ketanto o ino miyang gulo la antaw kada manggulo la. Dutar 50-50. Na basta syak di ka pakatarjeh. Kuy sound na sama na syak sama na aging otwa jerima ay pisdit sa aging otwa muttaham. Na tafsir manaan sa aging otwa syak sa ayak ikmanaw na sumaslaha aging otwa muttaham. Ayakuan na sumaslahan yan. So kamapian yan. Ay manadi keswan. Kagiti na ayapakasal lian al-asla bara'atul muttaham min irtikabil jarima. Kagiti na pakasal na so kapakaanyas o kasasenditan si saging otwa keng gulaula ipsindit nun saging otwa kaso. Agugiyong kotwa ay pakasal na kotwa kapakaanyas yan si saging kotwa ukuba hukuman ikukum si saging kotwa kasalanan yang gulo la ibarato kasi na pilpuden ibarato miya mo no ikitas ay pakasal barero siya gitu amay kadimatanto fa in lam yathbut dhalik amay kadiyuto matanto na mata naging kotwa syak na dinian ketanto aging kotwa kaswa ipkesus aging kotwa kasasenditan sa ayakuan na sukamapianian ayat manaro sa aging kotwa syak
na so kama pia ni itu aya makna niyan na gitu so ay pakasal na baraatihi ay pakasal na debon sesekatan na samanan na bulan na miya pasad guguman niron so ataw niron na samanan na setan no miya tama sa Arabi at Ashar al aslu baqa'u ma kan ala ma kan insyaallah na so batatanu mana next week. Saya tahu tahu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.